bitka na 3 razboja, kup, prvenstvo i Jadranska liga, da vidimo što o tome kažu Fran Paškolin, Sandro Sukno i Ivan Asić. Mi smo sad igrali s njima na Korčuli, pobjedali smo ih, tako da mi gledamo sebe, a pa će onda nek drugi ocijene našu snagu i njihovu snagu. Evo, domaći trofejima sigurno Jug je najjači konkurent naš i dolazi 6. kolo u Rijeku. Moramo se pripremiti, imamo još tih 4 službene utakmice do tada i malo ćemo kroz treninge Sošu igrati i mislim, pripremati za njih i probati pobijediti. Oni sami govore ako ne osvoje jedan trofej da će biti neuspjeh za sezonu. To samo za sebe govori koje su ambicije kluba i kakvu su momčad posložili. Mi smo isto jako kvalitetni i bolje da oni uzimaju tu ulogu favorita i mislim da ćemo mi biti jako tvrd orah i da se možemo ravnopravno nositi sa njima. Samire, Jug igra Europsku ligu, Primorje ne igra, Reko ne igra, Mladost ne igra Europsku ligu. Apsolutni favorit za prvaka Europe je Jug, a u prvenstvu će biti drugčije. Znači, Primorje je Jug na 3 razboja, kup, prvenstvo i Jadranska liga, ne? Tako. Je li tako? Jug se pojačao sa... Doveli su Azeveda, vratili zapravo Amerikanca Azeveda, vratio se Miho Bošković, uzeli se Ivovića iz Reka, znači 3 odgovorili su na bačenu rukavicu, na Vičana, Obradovića i sada Sandra Sukno. Pa ta jedna konkurentnost je već stvorena. Ta jedan, ja bih rekao da se otvorilo jedno bojište. Malo sam grub, ali doslovno je tako. I sami nastupi u javnosti, mislim da Jug je pokazao ono što želi. Ne žele nikome pustiti primat, da jednostavno ne žele pustiti da iko bude prvak Hrvatske osim njih. I normalno to treba poštivati. A međutim, iza tog poštivanja stoji naša želja koju mi želimo maksimalno i s ovim povećanjima koje smo radili u zadnje 4 godine. Mislim da smo na dobrom putu. Ovo što je Sandro rekao je odlično, da mi ćemo pokušati što prije smanjiti to vrijeme uigravanja, jer mislim da se dovoljno poznajemo i kroz reprezentaciju i pokušat ćemo ići maksimalno do kraja na svim frontovima. Vidjeli, Jug igra Europu, sigurno će biti oni malo opterećeni s tim igranjem. Žao mi je što Primorje ne igra Europu, međutim moram reći otvoreno da ako će to klubu donesti prosperitet u jedno duže razdoblje, ja poštujem odluku kluba, normalno. Da kažemo gdje je tu istina. Proreko odustao, Volpi odustao. Volpi više Lenu ne daje Europskoj federaciji, ne da 200.000 eura. Ono finalni turnir u Oradeju, Rumus bio sramotan, bio si tamo tako pred malo ljudi, organizacija katastrofalna. I tu je ta priča zapravo. Volpi izašao iz Vatrepola i Primorje je izašao, Reko, Primorje, Mladost i klubovi. Pa mislim da nisu samo ti klubovi koji su izašli nezadovoljni radom Lene. Sad je to ispalo tako da oni ostali igraju, mi ne. Međutim, Lena je glavni krovna organizacija Vatrepola i mislim da apsolutno treba nešto napraviti. Mi to već godinama govorimo, međutim, te priče uvijek ostaju ovako u emisijama, na televiziji, međutim, to niko nas ne sluša. Oni se bave plivanjem uglavnom Lena, je li tako? Tako je, da. Uglavnom plivanjem i njima je Vaterpolo dođe kao neki sporedni sport. Mislim da treba u prvom redu mijenjati marketing, postaviti se drugačije prema Vaterpolu i to je bio odlična bila ova Super liga to je bila odlična ideja, žao mi je što nije prošla, ali bi to sigurno bila najbolja liga koja bi ikad igrana, zato što je drugačije kad vi kući imate 4 utakmice Juga, Reka, Vašaša, a ovako igrate sa momčadima iz Njemačke lige, amaterske lige, nizozemske lige, tako da evo, tu je problem. Da, imamo u Jadranskoj ligi imamo 11 od 13 osvajača zlatne medalje. Tako, nemamo samo Burića koji je otišao u Kragujevac i Hinića koji je išao u Istanbul. U Tursku, da, u Istanbulu. Znači, imamo čak 11, a tu imamo u Primorju Barač, Musim, Buljubaš, Žvičan, Obradović, Sukno i plus 2 osvajača medalja Mađara prije, Danijel i Deneš. Tako je. Stavimo na vagu Primorje i Jug. Koje su dobitna karta Primorja? Pa ja mislim definitivno da ono što po meni ovako gledajući
momčad i jednih i drugih, stavio bih neko iskustvo osvajanja prvenstava. To ne možemo zaobići zato što oni imaju veliku tradiciju. I to neko znanje koje imaju i unutar bazena i izvan bazena. Međutim, gledajući Primorje, mislim da stavio bih prednost što se tiče vratara i duže klupe. Duže klupe. Tako da, mislim da to su dvije stvari koje, kad vi gledate kvalitetu podjednakih momčadi, da ona uvijek prevlada. To mi samo trebamo dokazati. Da, viceprvaci Evrope, viceprvaci Hrvatske, viceprvaci Jadranske lige, dosta viceprvaci, a? Da, pa to trebamo jednom probiti, to drugo mjesto. Evo, poziv še. Molim. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. Pozdrav vama, Orlando, a pozdrav i Samiru. Ovo sad je lijepo bilo, viceprvaci, sad će biti prvaci i prvaci, šta sad? Da, sad se. Strašno mi se sviđa ovo novo sad sa ovim prodajom karata, sa onim kartonskim igračima ispred, sa idejom da se klinci mogu na bazenu slikati s igračima, da dijeli im se čokoladice, mislim, kogoda je, to se organizira, tako to rade u svijetu sa pravim klubovima, ne samo u vaterpolu, nego i ostalim. Treba se što više družiti. Europski klub samo još da osvoji nešto, da. Da, sad još ta 2 prva mjesta je gotovo. Kupi i ovo, i Jadransku, i naći se igrat kao ovo. Imate pitanje kao ovo? Nemam, samo sam htio pozdraviti Samir je normalno i sve igrače. Ime, prezime? Branko Lasić. Hvala na pozivu. Imamo još jedan poziv. Molim. Dobro večer. Večer. Evo, pozdravljam tebe, Rolando i Samira. Ovako bih rekao da Jug ima veliko iskustvo i kraću klupu. Ako Primorje bude nastavilo kako igra i da vuče ove poteze kako su vukli, imamo šanse da osvojimo ove godine i kupu i prvenstvo. Samo treba biti sabran kad se igra s Jugom na kantride i dole. Tako, ne smije se gubiti prvo mjesto, to je važno. Ako se izgubi prvo mjesto, izgubili smo titulu. Znači, utakmice su dvije važne. A žao mi je što je prvenstvo postalo tako da drugi klubovi uopće nisu al pari Primorju, pa nema se šta ni gledati. Ali mislim, vaterpolo je vrhunski sport i smatram da vaterpolo premalo radi na promociji, jer bi poslije nogometa trebao biti prvi sport i rukometa u Hrvatskoj. Ime, prezime? Saša Čaušević, pozdravljam Samir. Saša, da, dobro je. Imamo novi trener Jasić. Roy je otišao nakon 19 godina trenerskog poziva. Osvojio je kao izbornik u Kranju 2003. ako se ne varam, srebrnu medalju u Evropsku, ili tako? Da. U Ateni smo pukli, tamo gdje si imao problem sa... Da, tamo smo imali puno problema. I osvojio je kup Hrvatske 95. opet s tobom. Da. I Asić, idemo vidjeti. Ivan Asić, šta kažeš o Asiću? Pa Ivan... Nećeš puno igrati, to je jasno, nema u konkurenciji. Ivan je prošle godine, mislim da je napravio jedan ogroman iskorak, samim time što je bio s nama kao pomoćni trener i upoznao nas je sve maksimalno i iz njegovog rada se vidi čista profesionalnost, čovjek stvarno živi vaterpolo i mislim da ovaj format igrača koji ima, da je to u biti sanja svaki trener. Ovo su sve reprezentativci. Tako da dosta profesionalno pristupa treninzima. Teško se normalno, što se tiče svih nas igrača, nama je svaki trener, s njim je teško normalno zato što se puno trenira. Međutim, kažem iz toga stvarno jedna želja, jedna profesionalnost da i on tu želju pokazuje i prenosi na nas normalno da pokušamo osvojiti ove godine i da on normalno da se i on dokaže i normalno da se i mi dokažemo. Kaži mi, sukno. Je li prevaga sukno sad možda na to naše strane, igračke strane? Kažemo ambijentu, u Gružu dole je pakao uvijek, nećemo nikad saznati istinu šta se tamo sve događa. Ovako, ja sam već dugi niz godina i kroz reprezentaciju imam stvarno tog staža puno, a moram stvarno reći jednu stvar, ovo kad ste me prije pitali šta odlučuje, sad ću se nadopuniti. Znači, pored vratara i duže klupe, mislim da je to je igrač koji, oko njega se u biti sve vrti, on je taj igrač koji odlučuje, da mu ne stavim preveliki teret na leđa, ali mislim da on, kako sada igra i kako je igrao na Olimpijadi i u zadnjih 2 godine, mislim da je to taj igrač koji je prevaga što se tiče kvalitete. Jug normalno da ga nije htio pustiti tek tako, to je sasvim normalno, zato što se zna koliko on vrijedi, koliko je kvalitetan igrač.
To je momak vrlo mlad, ali sa nevjerovatnim istančenim tim profilom koliko je iskusan u biti. I on je odlično je odradio sve te godine u Jugu i stekao jedno veliko iskustvo što se tiče osvajanja. Ali kažem, igrač za momčad, igrač koji ima spoj onog Bukića i Šimenca, bih rekao, i šut, i plivanje, i eleganciju. Ja sam strahovit bio, poštujem jako Tamaša Kašaša koji je proglašen igračem desetljeća, mađarski. Tako da, nevjerojatno. Mislim da Sandro Sukno po svojim performancama i sa svojom igrom mislim da će ga prestići. Bravo. Znači, proporučujem ne sljedećeg. Kad si ga s Jugom? Za 3? Ne, u 10. mjesecu. Da, prijutim s Jugom Sandro Sukno. Na koje mjesto? Može tako, a? Može. Da vidimo kako se radi s mladima. Puno je profesionalaca, puno je vrhunskih igrača, olimpijaca. Vidiš sad kako se radi s mladima. Imamo prilog i izjavu Željka Tonkovića, voditelja omladinske škole Primorja. S ovim novim uvjetima, s ovim bazenom, sa našim novim poletom u prvoj momčadi reflektirala se i na mlađe pogone. To znači da smo mi nakon 4 godine ovih uvjeta novih bazena na Kantridi napravili i po našim planovima koje smo i ciljevima koje smo na početku tog novog razdoblja zacrtali. Prošle godine smo jedan veći pomak napravili što se tiče nastupa na svim finalima kako kupa, tako i prvenstva mlađe kategorije. Smo zauzeli 5. mjesto iza neprikosnovenih Jadrana, Juga i Mornara koji su dugogodišnji najbolji rad pokazuju u tim mlađim kategorijama, a iza njih odmah Mladosti i Medveščak gdje smo mi odmah do njih po broju bodova. Super, znači radi se. Apsolutno. I ono što najviše veseli, recimo prošle godine smo nakon 12 godina dobili državnog prvaka u kategoriji mlađih kadeta. U svim tim kategorijama imamo i najbolje pojedince na prvenstvima, kako i najbolje strelce i najbolje vratare. Znači ono što nas posebno interesira, taj koliko ekipni rezultat, toliko još više i taj individualni razvoj igrača, pojedinaca koji su dugoročno interesantni za prvi tim, a daj Bože i za nasljednike upravo tih rečenih naših vedeta, Kinića, Baraća i ostalih. Samere, mladi u Primorju, generacije koji dolazi, kako se radi, ima zanimanja, pogotovo sad olimpijska medalja, bazen je pun, atmosfera sjajna, čarolija, Kantride, treba samo osvojiti nešto, iako preda sloboda, stalno priča vremena, strpljenja, pustimo strpljenje. Pa ovako, najveći problem uopće, ja govorim općenito za sport, i kako privući djecu na sportska borilišta, kako ih biti dovesti da nešto treniraju. Obostrana je korist i od roditelja, i od djece, i od društva, i od svega da djecu dovedemo na bazen, na igrališta, nije bitno gdje. Ja se nadam da u Primorju se radi dobro i maksimalno su, kao što je gospodin Tonković rekao, usmjerene su sve misli da se napravi taj jedan iskorak, da svake godine izađe jedan prvotimac. Međutim, to je jedan vrlo, vrlo težak i mukotrpan period gdje vi nemate tu garanciju. Jedina lijek ka tome je što veći broj djece da se dovede na bazen. Jer što vi više napravite konkurenciju jedni drugima među njima, to je i bolji rad i normalno i bolji su rezultati. Ja smatram da jednom sam prilikom imao priliku razgovarati sa Metličićem koji je rekao da kad su osvojili u Ateni zlatnu medalju da se rukometne škole u Hrvatskoj, da je povećan broj djece upisa preko 150 djece. Znači, ako je bilo te godine do Atene bilo 100 djece, poslije Atene je bilo 250. To je ogromna brojka. Ja se nadam da će tako biti sad i u vaterpolu. Da, od igrača koji tu konkuriraju, od mladih igrača, koga bi spomenuo? Pa Duje Peroš je s nama već. Duje Peroš je s nama. Ja nisam bio prisutan kad su mladi juniori dolazili, 3 mlada juniora su došla s nama trenirati sa prvom momčadi, međutim mi smo tada bili slobodni. Tako dobio sam super sve ocjene o njima. Ja se nadam da već iduće godine
kad mi starci već bacimo da će oni biti već protivnici. Da, glava nam više nema, glava je već na drugom poslu, ne? Da. Uskoro tebi zadnja sezona, rekli smo, ali tako? Ratko Rudić je kazao da je hrvatski finale će biti jači od evropskog, je li tako? Pa sami ovi protivnici koji su ostali momčadi u Ligi prvaka, mislim da nam ne, i ovo Jug kako je igrao sad prvu utakmicu sa Zvezdom, čini mi se da fali ta mala konkurentnost. Samim time što je kriza. Igra tvoj bivši klub, Breša. Tako je, da, igra Breša, da. A međutim, oni mislim da ne mogu uopće parirati Jugu. Tako da mislim da možda će se tu naći i definirati možda jedna momčad Mađarska kao jedan malo ozbiljniji protivnik, ali mislim da je to jedna velika šteta za vaterpolo. Velika, da, apsolutno. Kaos, jedan kaos, ali Lena nauče ne reagira, to nevjerojatno. Kaže Đuho danas novina, treba li Hrvatsko-Jadranska liga? Treniramo klince Crnogorcima. Šta kažeš na tu temu? Da. Mada Budva dosta jaka vaš sljedeći protivnik, tako? Došli smo u veliki jedan problem. Normalno, opet pričamo o tim novcima i recesiji. Strašno je pogodila crnogorski vaterpolo. Praktički svi reprezentativci, niko ni ne igra, ja mislim, više od reprezentativaca u Crnoj Gori. Ostalo je sve na juniorima i da doslovno na amaterizmu. Oni još veću muku muče nego mi što se tiče podmlatka. 8 hrvatskih klubova, tako. 8 hrvatskih, 3 crnogorska i 3 Glavkrajnje. Tako da ta konkurentnost je manja nego prošle godine. Jug i Primorje se stvarno strahovito izdvajaju. Mladost i Mornar su poslije nas. I onda poslije dolazi to jedan... Zato što je taj novac učinio svoje, jednostavno klubovi muku muče sa financijama, ne mogu nikom više obećati jer novaca nema i onda se opredijele za pomlađivanje i to je upravo ta momčad koja je bila protiv Šibenika. A i vama su smanjene ugovori, je li tako? Da, jesu. Ti si u ime ekipe još iz... Da. Prije Olimpijade rekao da prihvaćate sve, ne? Tako je. Pogodilo je normalno i nas taj dio, tako da mi nismo isto. Mi smo isto na neki način uskraćeni. Međutim, to je dio, to je valjda globalno, kako krene, tako i nas zahvatilo. Imamo još jedan EPP. Totalna rasprodaja starih zaliha. Najbolje cijene u gradu i okolici. Vaš elektromaterijal. Listen to me carefully, Kim. Your mother and I are going to be taken. People are going to come for you too. What are you going to do? What I do best. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. My turn. Prvo su oteli njegovog čini. Sada dolaze po njega. 96 sati, Istanbul. U multiplexima Cinestari i ostalim kinima. Bazeni Kantrida bit će i ove godine mjesto okupljanja, dobre zabave, kvalitetnog vaterpola, uzbuženja i svega, tako. I dobar je marketing počeo. Tako, ja sam oduševljen sa stvarima koje se sad dešavaju u Primorju. Prvo što se Primorje pokušava približiti sport mimo svih rezultata koji se traže, pokušava približiti sport ljudima. Strahovito me raduje što ljudi dolaze, osjećaju neku pripadnost klubu, automatski i gradu, automatski i rezultatu, suosjećaju se s nama, žive s nama i sad je normalno da klub pokušava maksimalno doći do tih ljudi. Mene, kažem, raduje ta jedna
atmosfera na bazenu gdje ljudi osjećaju tu, dolaze sa djecom, familije, da jednostavno da gledaju vaterpolo, da uživaju i da osjećaju tu jednu pripadnost klubu, jer to je ono što ostaje za sva vremena. Da se jednostavno da se sjedinite s klubom iz svog grada i da proživljavate ono sa svojim sportašima one teške i ono najljepše trenutke. 2. studenog, 49 godina, je tako, 2. studenog. Da li se još išla treninga? Pa moram priznati da normalno da trening kao trening mi čak ni ne predstavlja neku težinu. Međutim, u ovim godinama mi malo predstavlja dužina treninga problem, ali igranje mi je sve više mi je gušt igrati. Valjda osjećam da mi je kraj, pa onda dajem ono zadnje... Već ima previše prostora, a? Da. A dobro, meni je drago da je tako. Meni je drago da je tako jer ima tu... Ali si negdje rekao da iskoristi i sekundu, samo da... Ako se može sekunde, ja ću iskoristiti maksimalno jer tu su igrači koji su i puno mlađi i mislim... Neću reći iskusni, ali mogu puno više dati. Ali kažem, ja sam zadovoljan na bilo koji način. Samir, izvuci 2 da vidimo da podijelimo majice. Može. Evo ga. Jedna majica... Gospodin Nikola Milotović. Jedna i još druga. Evo, Branko Lasić. Gospodin Branko Lasić. Pardon, da nisam pokazao. Da ne bude... Evo jedan. Se vidi, je. Druga. Tako da ne bude da smo nešto... da smo nešto... Samire, vraćam ti medalju. Hvala. Gdje držite medalje? Ma nisam. Kući ne držim. Ništa, a? Nemam neki... Bolje da vam ne govorim gdje držim je... Kutija od cipela, ona. Čak i gore, da. Ali ova mi se sad vrti, pošto sam dobio kutiju za nju, pa ajde, stalno je u kutiji, ali nisam neki sada je držim na vratima, bih rekao, čim se uđe. Franković ima vremena sad da pravi neko vino, da se obi dalje. Morat ćemo nešto napraviti. Filc, bar da skinemo za... Je uzljeđen, tako, Franković? Je. Nažalost, uzljeđen, Nikola uzljeđen. Sad ima vremena vino, neka pravi to vino, vrijeme berbe bila, ne, sad se mlado vino. Sad ćemo mi pomoći. Sad ćemo mi pomoći, pošto se ozlijedio, samo moramo malo mi... Samire, hvala ti na gostovanju i šta sad? Vidimo se na kraju sezone, kad budete prvaci. Za krajnji stvarno oproštaj. Dobro. Može, ako budete... Tako smo zadnji put razgovarali, je tako? Prognoza je bila pogođena zadnji put i ja se nadam da će sljedeći. Ne, bude ovako tako. Može. Pozvat ćete opet na kraju sezone kad budete prvaci Hrvatske. Dogovoreno. Hvala vam najviše. Da, gledatelji, bila je to još jedna emisija Orlando. Zapravo još jedna prva u novoj 7. sezoni. 225. emisija. Vidimo se idući tjedan za 7 dana u ponedjeljak u 21. Znači svaki ponedjeljak 21 sat. Emisija Orlando, emisija o sportu, priča o sportu. Gledajte, zabavite se, uživajte. Hvala vam i laku noć.